Guys, aku baru ngegapin dia nyanyi oh my god. Bohong Demi Tuhan guys, gue ngomong. Lu percaya sama gue kan? Lu percaya gue sama Karin. ya gue Karin kan suka bohong. Oh, akhirnya ke Malang. Oh. Cobain timtong nggak ya? Gak usah lah. Apa lu enak emangnya? Waduh, jos. Kayaknya kurang deh. Apa ya? Kasian banget pacar gue. Tergeletak di Tokyo. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your fun's at? Click, pad, where your gun's at? Show ya really how to do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your fun's at? Click, pad, where your gun's at? Show ya really how to do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your fun's at? Click, pad, where your gun's at? Show ya really how to do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. BX boy to the grave. Grew up in the slums, now I'm here for the rage. Black girl, but you never turn the page. I'm a fucking beast, better keep me in the cage. You's a bum bitch, fuck a nigga just to make chips. I'm a rock star, wanna pick, wanna talk slick. See to the pin, call a pick. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. To the grave. Sekarang aku lagi retouch kuku lagi sama Selash karena di belakang ini gue lagi sering review gitu kan biar kuku gue bagus dan enaknya bisa home service tuh sekalian di kantor. Multitasking. Progress. Akhirnya udah jadi juga nih. Jadi kali ini gue lagi pengen biru gitu. Ini hasilnya tadi. Bikin di Selash. Dan kalian juga bisa banget kalau misalnya mau home service. Tapi kalau misalnya kalian datang ke tempatnya itu lagi ada promo gitu, happy hour. Itu jam 11 sampai jam 2.
Ini dia bentuk tasnya. Dulu ingat gak sih zaman dulu tuh kayak tas tuh udah kerincing banget. Bawa apa namanya, gantungan kunci udah banyak banget, terus pakai pin gitu. Yang gue suka balik lagi kayak zaman dulu, simple banget. Lihat bisa dijadiin selempang gini doang, atau kayak gini. Plus ini juga kalau dipikir-pikir harganya affordable banget tapi muat banyak. Terus ini juga bisa dipakai buat cowok ataupun cewek. Nih lihat, jadi gue mau bring back the trend tas kanvas. Ini kan dulu trend banget tuh, tapi kayak dulu tuh orang-orang kan suka naruh-naruh kayak pin gitu kan, zaman-zaman dulu. Nih kita mau kayak couple-couple yang high guys gitu ya. So hari ini kita bakal main games, dan games ini sudah disiapkan sama Giri sih sebenarnya. Ini sebenarnya kayak, my god, gue nggak sengaja nemuin. Tadi tiba-tiba lapar, gue udah makan sekali hari ini. Enak banget Jo, dendeng balado gitu, tapi ini dendengnya kayak bukan yang tipis-tipis gitu, tapi juga bukan yang basah banget gitu. Jadi kayak gimana ya, jelasinnya juga bingung. Dan enak banget tuh, kayak dagingnya tebal tapi crispy. Masuk rekomendasi GoFood gue sih.